Акшам шерифлерiniz хайырлы olsun урметлі телесерчилер. Бүгін январьның учу Милли телеканалының жанлы яйнында хаберлер информацион программасы тақдым етіле. Студияда мен Алиме Кайбулаева чалшам вебі шындықы саатқа алған мәліматлар хақында тариф етеміз. Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек коллегиал иш органына кірді. Ахмеджитте Аллахның 99 сады ярышы олып кечті. Буюк онлар қасабасында Фатма Ваниеваның 90 йылығыны қайдеттілер. Курман районында Алман-Рома көреші бойынша турнир олып кечті. Бұл ведегер мәліматны бізім яйнымызда сейір етіңіз. Бүгін Астана шәрінде Суриядегі вазиет бойынша халқара көрішу өткерілді. Қазақстан пайтақтында Иран, Туркия ве Русия эйтлері топланды. Бұл тедбірде атешні тоқтатув, Суриядегі силалы атышмаларны ве девлетте бұйық деңішмелер кешірілігі бойынша суалер музакер етілді. Эвел Русия президенті Владимир Путин, Туркия президенті Тайып Эрдоган иле келечек барышық аңлашмаларны музакер етті. Владимир Путин айтқанына көре айны яңы мейдан Женева аңлашмаларны да девам етежеклер. Қазақстан президенті Нурсултан Назарбаев да бұл фікірге қол тұтып, бойле музакерелер үшін яңы мейдан теслим етмеге азыр олғанını білдірді. Единая Россия фырқасының топлашуында генерал Шураның теркібі яңыдан сайланды. Бірінші кере коллегиал иш органына ватандашымыз Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек кірді. Хатырлатамыз, Москвада Единая Россия фырқасының 16-й топлашуы олып кечті. Мұнда бұл ел бежерлежек иш планлары белгіленді. Бұақта біз зімлевқамызда. Единая Россия фырқасының яны генераль ТРКБ ось президиумыны сайлады. Фырқаның низам нәмесіне көре мұнда 27 инсан кірді. Олардан бірі Руслан Бальбек олды. Топлашывда акимиятның иш суалері, бюджет малиелері, эффектив қоланылуынывы, илим ве тасил инкишафы музакер етілді. Қырым үшін девлет инкишафы семералі олмасы мойыме взу сайла. Конечно же, мы пережили этап переустройства и слагаемые самого понятия качество государства. Это в первую очередь эффективность государственного управления, это понятие человеческого капитала, обеспечение связи между гражданским обществом и органами власти, чтобы возможность была у каждого гражданина чувствовать себя нужным, имеющим возможность управлять государством. Поэтому все эти механизмы, приводные ремни сегодня обсуждались на данной площадке, и уверен, что Крым внесет свою лепту, потому что мы действительно за короткий промежуток времени пережили те изменения, которые проводятся в некоторых государствах путем эволюционным. Қайтетмек кереке Фырханын юксек шурасына Қырым юлбашчысы Сергей Аксенов кірді. Фырханын рейсіні де яныдан сайлядылар. Единая Россия Фырхасының рейсі вазифасыне Кенеде Русия Федерациясының премьер-назиры Дмитрий Медведев тайынленді. Хатырлатамыз о Единая Россия рейсі оларах егебен 12 сенеден берлі чалыша. Нериман Тарсинова, Милет үшін. Дональд Трампның инаугурациясындан сон онларнен шерлерде ве дүнияда наразылық акциялар олып кечті. Қадын маршы арасында еркеклер де олды. Санада артист, активист ве сеси эрбаплар чықышта болундылар. Боле акциялар Берлин, Лондра, Париж, Рим, Вена, Женева, Амстердам, Токио шерлерінде, әмде Антарктидада тешкіл олунды. Наразылық акцияның тимсалі оларақ құлақлы қырмызы шапкелер қоланылды. Бұл тедбір феминист ве ұқу қорыжылар иле Трампның ресми чықышына айтылды. 2017 сене февральның бірінден башлап чалышмаған нефақыжыларының нефақалары 5-4% артажақ. Акимиетінің бойле қарарыны премьер-назир Дмитрий Медведев имзалады. О қайдетті ки индексация паралары нефақа фондының бюджеті ақында қанунда назарда тұтыла. Умуми алда тахминен 230 миллиард рубле масраф етілмесі планлаштырыла. Қырым Мундислік педагогика университетінде ачық қапулар күні серлевалы тедбір олып кечті. Абитуриентлер үшін студентлер университетінің хадимлері ве чешет ансамблер концерт программасына hazırladılar.
Мөйле тантаналы суретте Кырым Мундистик педагогика университетінде ачык капулар күні башланды. Концертте Таң Йылдызы, Сельсибиль ансамбльлері, Крым татарлар адлы КВН такымы Сусана Максудова ведигерлер иштирак еттілер. Университеттің ректоры Чингис Якубов тедбірнің иштиракчыларына чоқ тешекурлер білдірді. Эмди Али окуф юртунун чоқ йыллык фаалияты ве якын вакытта планлары акында икее етті. Заложена капсула. Яшлар üçün полиетник медениет мерkezinin kapsulаны көмілді. Болекеби меркез дүнияда аслы yok. Tamamsızge bu merkezinde okuma kısmet olur. Çünkü bu leyha 2019 senesi açılacak. Bu zimanevi malumatlı ilmi kompleks olacak. Onun terkebinde kitapkhane, yatakhane ve açık zonalar studentler için donatılacak. Ректор білдіргеніне көре, бұл яңылықлар чешет мемлекеттерінің студентлері арасында академик алмашу кечірмеге имкан берер. Мундистик педагогика факультетінің деканы Азиз Алиев абитуриенттерінің эпосы суаллеріне жауап берді. Эпосы талебелер технику мезунлары уч кырыш имтихан бермек кереклер. ЕГЭ қайт етілігі февральның бір күніне же olacak. Вступительные испытания. Kırış imtihanlarının 2007 senesi tek bu yılı mektepni bitirgen talebeler verecekler. Geçken yılı mektepni bitirgenler için YG tapşırmak ve gayet ettirmek gerek. Bundan da gayrı orta profesyonel okul yurtlarının talebeleri üniversitetke imtihanlarını tapşırmak mümkünler. Абитуриентлер айтқанына көре оқуф юрт ақында чоқ яқшы фікірлер ішіттілер. Тамам бұл университетте яқшы тәсіл алмақ мүмкін. Бұндан да ғайры итибарлы оча олмақ ве чеші тиведе инкишаф етмек имканы беріле. Мен мында урожайная көйінден келдім. Педагогика факультетіне кірмеге істейім, чүнки мен пек балаларны севем. Я сюда пришел. Менің hocam aytı ki bu pek yaşı okuf yurtudur. Onu bitirgen son işe girmek için çok imkanlar berili. Şimdi men kolejde mekanik bölümünde okuyum ve üniversitetke Nahriye fakültetine girmege isteyim. Концерттен соң мерақланған инсанларға университеттің лабораториясы одаларыны көстерділер. Абитуриентлер ожаларнен таныш ола білділер. Бұндан ғайры мерақлы экскурсия кечірілді. Сабри Халиляева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Дешетлі yol қазасы Ахмеджетте yüz berdi. Нәтижеде олюм. Қырым ГИБДД идаресінің мәліметіне көре Chevrolet Aveo yol kenarына шыққанынан себеп бетон диварына келіп орды. Арабаның 25 яшлы айдавчысы вефат етті. Ахмеджетте Аллахның 99 ады ярышы олып кечті. Тедбір Қырым мұсылманлары дини идаресінің файдалы илім оқув мариф мерkezінде өткерілді. Mevzuna muhbirimiz Mavile Eyüp devam etti. Алланың 99 ады ярышы 4 басамақтан ибарет еді. Бірінші басамақ 30 сәне девамында Алланың адыларını айтмақ. Екінші басамақта балалар Алланың сыфатлары ақында білгелеріні тағдым етмек керек еділер. Үшінші басамақ Алланың адыларының маналарını анлатмақ. Екінші басамақ есе Алланың 99 адыны ezberden айтмақ керек еді. Biz hadis şerifine dayanarak kim Allah-u Teala'nın 99'un adını ezberlese inşallah cennete girer. Ondan dolayı biz balaçıklarımızı küçük geçkine yaşta inşallah Allah'ın adlarını ezberletmek istedik. İnşallah cennette dep yolunun bir adımını atsınlar diye. Yarış neticesinde galiplер belgelendi. Birinci yerini Safiya Antonova, ikinci yerini Suriya Bayirova ve üçüncü yerini ise Eleonora Belova kazandılar. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Balalar elbette din hakkında bilmeleri gerek. Yani bizler. Çünkü bu bizim dinimiz ve biz onu yaxşı bilmemiz gerek. Ballarının çıkışlarını Kırım Müslümanlarının dini idaresinin yetekçi din hocaları kıymet kestiler. Olar bildirgenlerine göre iştirakçılar yarışqa mesuliyetli yanaşıp terin bilgelerini nümayiş ettiler. En birinci balanı böyle iştiyakını, okuma iştiyakını götürü ve elbette er bala böyle kazanmak ister, böyle bir merasimlerde iştirak etmek ister ve onun için hem de okumak için bir gayesi olur. Hem de öğrengeni hem de sonunda hediye almasına bir sebep olur. Yarış devamında ressam ve başka icadi yarışlarının iştirakçıları mükafatlandırıldı. Yarış iştirakçılarının yapısı yarlık ve bakşışlar ile takdirlendiler. Mavile Eyüp, Enver Ablaziz, Millet için. Bugün Bulganak Koyunun Kırım Tatar Milli Mektebinde Sicilil İbrahimov'ның doğanına 82 yıl tolğanı münasebetiyle tedbir ötkerildi. Aynı o bu mektepnin temel koyucusudur. Tedbir ketişatında talebeler o'z ijodiy işlerini taqdim ettiler. Bu yerden muhbirimiz Dilara Şevketova.
Бұғана Хумум тәсіл мектебі Қырым татар тілінде тәсіл берген Ахмеджит районында açılған берінші мектеплерінден беридір. Бұл мектеп Ибраим Саджалиловның тырышуылары ile açıldı. Енді оның işini evlatları devam eteler. Оқув müessesi açılғандан берлі, мұнда 17-ден зиядели хаумырге keçirildi. Seyircilerге бүгін мектеп ақында қысқа фильм нумайыш етілді. Бұдан ғайры Ибраим Саджалиловның torunlarından biri Рустем Ибрагимов мектеп тесісшінің фаалиеті ақында видео тақдимнаме азырлады. Çalışқандан берлі 22 yıl devamında mektepten 730 mezun çıktı. Onların çoğusu ayrı muvaffakiyetler için medaller ile takdirlendi. Bugün de 8. 10. sınıflarının istidatlı talebeleri çeşit sahalarda öz teşvikatlarını takdim ettiler. Onların 6'sı diplomlar, yargılar ve stipendiyalar ile takdirlendi. Böyle anane mektepte 2011 seneden beri yaşay. Biz bilesem bir bala bir fenden iş yazsa, sondan o anlayın ne kadar birinciden ebet özne faydalı, özne bir çok fayda görüyor. İkinciden ebet stipendiyanı alma herkes istiyor. Ballar da ebet stipendiyanı kazanırım diye işler yazarlar. Hocalar, ana babalar bizge çok yardım ediyorlar. Onun için her yıl 8, 10, 12 iş çeşitli türlü konkurslarda iştirak edip böyle icadi işler yazamız. Bir fen olmadı, prizör olmayıp kaydetmeler ballarım. En parlak çıkışlar arasında Edem İbrahimov'un kaydetmeli. O sızgan robotunu yaratkan. Edem bu işini kit yarışında yarı finalga çıkmak için hazırlangan. Gelecekte genç dünyanın büyük şirketlerinde çalışmağa ya da öz şirketini yaratmağa arzu ете. Мой робот может рисовать различные изображения, в том числе и текст. Я создал робота на основе Arduino с использованием G-код файлов. Он может быть использован для гравирования и прочих гравирования, выжигания при замене пишущего инструмента. Tedbir programmasında topalgan misafirler için milli yergar yangıradı. Kızlar Kırım Tatar oyunlarını toşediler ve adetince İbrahim Sacjalil'in ruhunu dua ile andılar. Dilar Şevket Vakim Bekirov millet için. Bugün Büyük Onlar kasabasının sakini Fatma Vaniyeva öz 90 yıllığını kaydeti. Doğan kunu ile hayırlamak için soy ve dostlar geldi. Bu hafta Abdullah Josman tarif edecek. Bugün Fatma Vaniyeva öz 90 yılını kaydeti. Soy akraba, eşk dost, torunlar. Bugün bular episi Fatma Bitan'ı hayırlamağa geldiler. Doğan kun münasebetiyle dua ötkerildi. Bunun beraber merasim yer ve oyunsuz olmadı. Cevizin kabığından ellerim haralandı. Cevizin kabığından ellerim haralandı. Ahı senin derdinden yüreğim yaralandı. Ahı senin derdinden yüreğim yaralandı. Hayırlı yaşlar olsun Fatime Bita. Allah size uzun ömür, sağlık, selametlik versin. Veteranlar cemaat reisi Svetlana Kastagrizova ayta ki, hartiyelerini unutmamak gerekmez. Çünkü onlar bizler için çok şey yaptılar. Стараемся прийти, хотя бы внимание, хотя бы вот что-то уделить и поздравить человека, чтобы знал, что его помнят, что знают, потому что это жизнь. Fatma Bita'nın iki oğlan kardeşi Aksakal Dilşat İlyasov en sevimli abdestini hayırlamağa geldi. Onun sözlerine göre Fatma Bita hayatsever insan gibi belli. Akıllı yerinde olup daha çok yıllar yaşasın da cümlemizi, bizi, Troysolpunu ve o'zini milletinin halkını sevindirsin. Fatma Hanım'ın takdiri kıyın edi. Cenk, sürgünlük, sonra o öksüz kaldı. Özbekistan'da da kolay olmadı. Ballıktan harti çalışı başladı. Şimdi ise onun yüreği kuvvançla dolu. O vatanda yaşay, yanında ise yakınları. Я сколько себя помню, мы всегда с мамой, потому что она меня одна воспитывала. Вот. Всегда интересовалась и моей работой, и моей жизнью. Мы с ней дружны. Вот. Мама у меня очень много читает, она любит читать, она очень грамотная. Потом она любит людей, любит гостей очень. Я хотела бы, чтобы мама у меня жила и жила. Я даже не представляю, что если вдруг ее не будет. Fatma Vaniyeva yaşlarga böyle tavsiye berdi. Onların hepsi Tatarca bilsinler. Ana şu. Ondan sonra hepsini yaxşı ömür isteyeyim, hepsini.
bütün молодежьларга оқысынlar, білсінler, hepsi yaxşı zanaat sabısı olsunlar. Bizim telekanalımızda Fatma Bitayga qavi sağlık ve uzun ömür tiley. Abdullah Osman, Edem İsmailov, Millet için. Kurman rayonunun Petrovka koyunda Alman-Roma kureşi boyunca 5. Umumrusiya turniri olup geçti. Yarış Ukrainada nam kazangan idmancı, Kırım Cumhuriyeti'nin sport ve beden terbiyesi boyunca nam kazangan hadimi, sabık SSR'de nam kazangan sport ustası Alexander Pономарев adına bağışlandı. Çempionatta 200'ge yakın sportçı iştirak etti. Yarışını muhbirimiz Ayşe Şulakova ziyaret etti. 5. kere ötkөрülген турнир bu sene Umumrusiya statusını kazandı. Kısa zaman devamında turnir Petrovka koyunu tanıtkan tedbirge çevirildi. Bu sene ise o Kırım Cumhuriyet Kunune ve koyunun 82 yılına bağışlandı. Yarış tantanalı kısmından başlandı. Anda hakimiyet vekilleri, belli sporçular ve Rusya'nın idmancıları teşrif buyurdular. Olimpik çempion sabık SSR'de nam kazangan sport ustası Rustem Kazakov böyle kabı tedbirlerinin emniyetliğini kaydetti. İnsanlar barışıkta yaşaylar, bu mühimdir. Nasıl millet olganlarına bakmadan bir-birini hürmet eteler. Herkes kuvana. Şu sebepten bu yarışka memnuniyet ile keldim ve Alexander Pономарев ile kol tutuşmak için keldim. Evvelsi Alexander Pономарев Xabarovsk civarında yaşaydı. 40 yıl evvel koy sportunun seviyesini kotarmak maksadıyla Kurman rayonuna köçüp geldi. Bu yıllar devamında o bir sıra halkara klas sport ustalarını, Avrupa ve dünya çempionatlarının iştirakçılarını hem de Ukrayna, Rusya çempionlarını terbiyeledi. Всем, конечно, большая благодарность. Herkesge çok teşekkürler bildireyim. İştirakçılarga ise muvaffaqiyetler tileyim. En köşeler galibe kazansınlar. Yarış çoxusu sporçularına büyük sportka yol açtı. Onlardan biri dünya ve Avrupa çempionu Rusya'da sport ustası Emin Seferşayev. Хочу пожелать всем спортсменам Sporçularga muvaffaqiyetler, qavi sağlık. Herkes meydanğa çıkanda öz güçlerini göstersin. Nevbetteki sefer birincilikni sportga umurunun ekseriyetini bağışlagan Alexander Pономарев'nin terbiyesini alganlar teşkil ettiler. Kurman rayonunun Statsenka adına Bala Gençler Sport Mektebi'nin müdiri, sport ustası, yarışının baş hakemi Abdurayim Bilalov onu büyük idmancı dep adlandıra. Это человек, который вложил в нас душу. Bu insan bizni o'g'letdi. Bu bilgiler ile biz ömür boyu adımlaymiz. Kureş sayesinde muvaffaqiyetler kazanamiz ve ballarga yardım etamiz. Birincilik devamında Abdurayim Bilalovga Kırım Devlet Şurası'nın kararı ile fakhri unvan berildi. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым». Поздравляем его! Yarışta 200'ge yakın namlı sporçular iştirak ettiler. Elvidin Emirassanov Sudak'tan geldi. O Olimpik rezerv okuf yurtunun birinci kurs studenti. Olimpik çempionu unvanını kazanmağa pek isteyim ve Kırım Tatar halkımızın adını Olimpiyadanın yukarı satırlarında olmasını da pek isteyim. Başkaları da bilsinler, halkımız güçlü. O başından çok vahşi facialarını geçirgen. Yunan-Roma kureşi boyunca Rusya çempionatında tunç mükafat kazangan Ridvan Osmanov turnirini rağbetli, rakiplerini ise degerli dep saya. Alman-Roma kureşke birinci sınıftan katnayım. Bu sport çeşidi ile endi 9 yıl uğraşam. Rusya boyunca çempionatında 5. yerini kazandım. Galibe kazanganlarını medaller, kuboklar ve uç sporçularını mahsus heykelçikler ile mükafatladılar. Bu turnir Kırım Cumhuriyet birinciligini hazırlık basamak dep sayıla. Birincilik Kurman rayonunda geçecek. Mart ayında Soçi'de ise Cenubi Federal Okrug'nun birinciligi ötkerilecek. Anda bizim sporçularımız da katnaşacaklar. Ayşe Şulakova, Hasan Zivadinov, Millet için. Keçken rahatlık günleri arbi sanatlar aveskerleri için meraklı oldu. Aluştada Taekwondo boyunca Kırım Cumhuriyeti'nin çempionatı ve birinciligi olup geçti. Turnirde Kırım'ın çeşit köşelerinden kelgen 250'den ziyade sportçı kureşti. Anda bizim muhbirimiz Sultan Yemicid bulundu. Turniir iştirakçıları 4 fen boyunca yani sparring, mahsus teknika, uruf kuchu ve formal meşguliyetler kompleksi boyunca çıkışta bulundular. Sporçular 3 kategoriyaga bölündüler. Bu çeki yaş ve huşak kategoriyalı oldu. Kırım Cumhuriyeti'nin Taekwondo Federasyası'nın prezidenti Enver Umerov'nun sözlerine göre hakemlerinin işlerine hürmet kesmek için turnirge mütehassıslar geldiler. На турнире принимают участие, помогают нам
судьи с Российской Федерации. Мы пригласили в качестве помощи, плюс судьи Российской Федерации у нас провели судейский семинар, провели экзамен для наших судей. Ешел Хушак Сайбы Эдем Каримов 14 yaşında o 50-56 kilo çeki kategorisinde kureşti. Yaş sporçunun sözlerine göre o tekvando ile 2 yıl devamında uğraşa ve idmancısına uşamağa istey. Я уже за 2 года получил зеленый пояс, выступал на 6 или 7 соревнований, занимал первые и вторые места. Тренер, мой кумир, он мне помогает во всем, я ему благодарен. Sporçularga kol tutmak için Rusya'nın Harbi Sanat Birleşmesi'nin icra müdürü Deniz Kim teşrif buyurdu. Onun fikrine göre sport ile bağlı eposu merasimler pek mühimdir. Müdür hem Kırım sporçularının seviyesi yüksek olganına kaydetti. Крым вообще все время славился хорошими спортсменами и по олимпийским видам, и по неолимпийским. На сегодняшний день наше развитие стало еще намного лучше ввиду того, что Минспорт у нас активизировался и финансово, и морально, скажем так, поддерживает и помогает. Поэтому с каждым годом уровень крымских спортсменов по различным видам спорта становится только выше. Это доказывает наши успехи и на чемпионатах России, и на некоторых международных аренах. Osman Bilalov 14 yaşında. Onun aytkanına göre o böyle turnirde ikinci kere iştirak etti. Yaş sporcu yarışını pek beğeni ve yaş olganına bakmadan o gündeki maksadını güzel belgeli. В будущем я надеюсь очень сильно на победу и надеюсь, что у меня все будет нормально и все будет получаться. Хотела добиться черного пояса, конечно же, и в будущем учить таких же детей тренировать. Turnir iştirakçıları fahri yarılıklar ve medaller ile mükafatlandılar. Birinci yerini kazangan sporçular Kırım'ın jıyma takımına girecekler ve yarımadamızını Tambov şehrinde geçecek Rusya çempionatında takdim edecekler. Sultaniye Mecit, Umir Mustafaev, Millet için. İlanға keçеміз январь айының 27-сінде Devlet Komitetінің mütexassıslары İslam Terek қасабасында әділеже консультациясының кечірежеклер. Консультация Роза Люксембург 39 соқағында saat 11-ден 14-ке қадар девам етежек. Yazılmaq үшін телефон 41-27-7 яда қошма 7-978-745-91-09. Шымдылық болған малыматларымыз еді, біздің ұқберлеріміз әнді яңы малымат üzerinde çalışалар. Кележе хаберлер информацион программасыны saat 20.30-да. Асан Абибулаев ile қачырманыз. Олып кешкен вақайлар ақында дайыма хабердар олыңыз. Біздің телеканалымыздан айрылманыз. Эфирде көршмек үзіре сақлықнен қалыңыз.